Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello. Imbagman kasi mumbat kayo madagos tatta, napigsa ti signal yo tatta. Wanit nga talaga messenger ti pagtawaga kung tani kwa, nangina nga talaga ti load. Kada ti internet dita. Makapaumala ang ti internet ta, kinsinas katapusan mo lang napigsa. Amoda ma, no ka no ti sweldoan, maumalagi ting internet. Makalaaw tatatani agbulos ti darak. Kumusta kayo nga Manmano ang tumawag ti tao ta kwa. Nagaduma nga rod ti kirkirkiran nga inodoro tatta. Nagpatadardamanan ti inodoro daytoy amo kung tani kanayo mati bisita. Hay makauma makabannog. Handa nga rod amo nga agi flash. Tumangkan ami nga pultit ko naktumot. Ibag kumano buris ti malipatan da nga i-flash no hamot. Tabal mo. Kumusta nga Baka ay tamanan kwarta manan ti ibagayon ko. Awan ti dakkel nga masahod ko tatta. Dakkel ti problema tatta ti kwarta tani awan na bankrupt je amok ti kwada. Kumpanyada ko naapiktara na mga kwa katulong da nga ron. Kumusta nga dayta bilyaran dita? Dagita negosyo ngayon papatadar ko ka, dayta pelang ati pagalaan nyo. Dayta garita, ado pa mati gumagatang baka ipapautang yung kananayon dita. Gikalding nga ginatang yung may nga bula, nabiyag pa. Sino nga itagi way. Gibaka, adada pa nga biyag. Dagi di baboy nga kwa, buryas da pa nagsobila dito, idadakkel damutan. Para sa nyon ton ta kwa, ibiro kanyo ti kinilo-kilo nga, gumatang ditan ayan tayo. Genuang tayo nga gayam, sino ti agtartarakan. Mayat ang arot. Dagita aso dita. Nagrarawa danto nagado nga paggastosan dita agaso-aso kayo pela ang gamin. Nagrawa dita nga bogart, my god. Ni Miawi, kumusta nga Nagado kano ti anak na. Day tama nga pusa, maumaak. Apay kami tagpusa kayo pela. Ipadawa yo dagita anak na nga rod. Dagi di manok tayo, kumusta nga bakpakanan nyo matisodang inaldaw. Dagi tapato, madudan aya. Maya, agita pala, ti pagalaan nyo, ti pagbiagyo niya, tani madili ti sweldok tata. Adapay ka di dagi takalapati tayo. Maduda magtan, sige agdagit kayo nga agdagit, ano umaduda niya. Sayo ilako, sayon tumandagitan ulitan. Kasta lang tibiyag tano kwa. Tani dati pang suporta dito tani nagregat tibiyag tani naregat ti sitwasyon ko tatawan masweldo nya. Agbabakol ti tao tata. My god. Naregat ti kastoy tani mabanbannog apay mga inaldaw kasla turog ang sisit iti turog ko. Maoma man kat sa pinasakit ti pusong ko nagkanadanog na diyang ko dahi jalaga ang ubing tatay. Nagrapas to, matiiman at animal ng ubing. Ang kumangawag nga mabaot na, ada CCTV intiro dito, balay nga pagtatrabaho Kat iremedyoan nyo pa ilaang, dagit ta paggastosan dita niya, ta bayadak tulangan na nagsweldo ako, numayang nga bulan. Aganos kayo kasta nga talaga, hamaka na nayon kat manabtuog ti kwa bulsa nga rod. Ila ko yun alay di kwa
Pustiso ni nanay, di ta nga umanayo, na naman nga us-usaron, sayang. Nila ko yung duray kagudwa ti bayad nan, day takwa basta dalakat agsubli nga kwarta di ta, imbagla panggatang yung ti bagas. Nya. Lagi ta papaiskwilaan di ta, bawasan nyo pailang iti balon da. Karamitan nyo pailang nga sagsi 50 ti balon na damilat, ni kabbe. Daingkit. Ni Buryog, 50 malanganan pa lang ti itadyo nga balon da. Ni Berto, ni Ongi, nya, ni Basilon. Sa 50 da pa lang iti balon nga itadyo. Ta elementary da pa lang ma. Lagi di high school ka, ramido nyo pa lang nga sagsasagaso niya. Da not, da atchang, da isol, wae, ni Dorek, sagsasanggas o dapay lang dagita. Pati ni Angan, kan ni Sadam. Karamido nyo nga 200 pa lang dagita kulkulihiyo ditaa. Daandak ka ni Paaggar. Taano makatipid pa lang dahito nga bulan. Oray ni Patel kan ni Sangaw. Sag 200 da pa lang iti tidyo dahito nga bulan. Tani agpugpugrot mat ni antida nga ron ibaga yung akin yada tano ko nga tartaro sandak pelaeng nya inya nga iti maaramida no basta nga rod hama nga binulan nga rod kunaktumat no nagdadakkel to magamin ti padpadalak idikin yayo at ang tumalagamin agdaw-daw at aramid ninyo dita Kakaasi akto pa ngagpampanon dito no kasano nga ay makadouble job kas jay tano da ko maati pagalaan nga extra ka awam mo nga road ang kunto pa nga makita dagita gagayam ko dito yan no day off ko tani kakasi alat nga agkir oray day off tano kwarta lang nagkababaan nyo ada kita karuba na yati panonotan da no istoryada di tanga kwa apay ti amuda gaputarot ti abroad ado ti kwarta ti tao aya hanga nalaka ti abroad agrigrigat kami mo dito kunamla no kakalaingan da nga kwa umutang da kasla adayin padpadulin da kinyam nga kwa arami da nga bangko tapos na mga mapautangan, aggura da. Kunam na no sinuda nga agpagpagatang iti no amuda no kang agbakasyonan day takan dagita messenger liteng dayta messenger ko no amuda no kano nga agawi doon. Kunam na no sinuda nga agpagpagatang iti hay pasalubong ko nada nalaing dama dagito nga kwa isu dapat ti aga agibagano niya ti pasalubong da kasla dala sinno nga kwa maumamang kinyada tapos na mo nga reply nga dagos ag message naman nun nagbaliwak ka nun kunadan dagitakan nga dialogue dan nga kwa agpapadada dagita no insin mo nga mo nga ni-replyan ta umut-utang nagbaliw kan ko adan makita mo ajay timeline na nagpusan tanimalan nga gaga agpangegang tapi kasta dagita karuban na lang agpangeg ipakita da lang awan ad-adal da makapauma da nga kwa handa mangarod nga panaganam, di da mangarod nga itagdak kumaano kwa, talaga nga naturod da. Oo, kininada da kita, ngal-ngalak to, pati si Bubuo. Dahil tala anak, tararamidan da. Tatanga nagrigat ti biyag da. Ipaasa dati sa bale, iti panagbiag da. Look dit da kidi style da bulok dagita nga tattao no dati sa bali nga abroad nga mangitad kinyada ay na ipus da nga dagosan kasta unayin ti ragsa dan nga pasalamatan ta
agpangpang dagay mo ngagpaspasagi daw. Ay, alam mga masagidan ta ako kung ang kapkapin anoy da. No sinupay nga ron, hamupay nga kapkapin ano ka, kaslasin no nga mangdadadaal kinyam dita nga ako. Ay, naapit ta dati kasta nga imparso ti tao. Di kinaado ti kisit ni amang da, iso da pa'y tinabiyag. Mauma lang nga ron no kasto. Ay, bastos man atang iwat kung takas tama lagi ta tao, bastos da ma. Mauma lang nga ron nga ni. Kakat, inya nga iti ko, dul-dul-dulan da kayo pa, no, inya ti trabaho dito eh. Inya nga iti bagayo, idimbagada nga, imbagayo nga manager dito eh. Manager ko na yung kumaa. Okay, di ba ba nyo iso na agpanunot? Amo da pa'y, andamat nga amo tiar aramid dito eh. Floor manager ko na yun at ano kwa, na-promote ko na yun. Ano nga lababo. Floor manager ko na yun. Dahita mala agis is ti kwa. Tiles. Dahita mala biniga nga agis is ti tiles kada carpet ter aramidan ti tao dito inyangay nga road. Nang agkirkir ti kasilyas. Sige nga roda, tano maya bulan tumanan ti kwan, panagtawag siguro niya. Urayan nyo lang data, ipadalaki niya yung akwa. Maurnungan at ipadalaki niya yun. 117,000 to siguro, ipadalakon niya, no, maya nga bulan. At padasak ano kwa, may padalak amin to day dyan, masahod ko. Sige nga raw. Lara dyan mata, na dyan ipadalakon. Itapanti yung ay bagbagayo. Sige. Sige nga raw. Sige nga raw, dinayayat kayo unay niya. I love you too. Sige, bye.